abantu abenzisa belukhuza besifakela amabhisi yini ukuhleba thana ngitshela ukuhleba ukuthetha ngomuntu engekho lento engasoze uyithethe xa ikhona ngebhadi ke ithi iBhayibheli uSathana wayenguhlebi so manje umSathana wayenguhlebi wena ungumntana wo amabandla aphelile bazalwane ngabantu abahlebanayo hayi kule bandla asiyindawo nabazalwane bayahamba angithi bagqitshwa nguwe le tente khona nje abanye bahlebe baba positive baba khona abantu baba khona abanye bahlebe badala ayikho into enjengoba futhi la nkonzo iphuma late athi ngenkonzo iphuma ngo8:30 nango8 kodwa ekwazi uyokruva ubusuku bonke afana hlale lizwe kaNkulunkulu umuntu abale amaxesha ubungcwele bazalwane into ekhona into uNkulunkulu ayirecommendayo make size kule ndoda ke sesigqibile ngokubaleka lapha isonto yayibaleka iso yayithi noma yayikade noma sihlalisane noma uma sijolisane noba bangana babi iba block because bazoyibuyisela ezweni yayibaleka ububi yayiloko babese babiza house uzenza ungcwele le ndoda yayibamba ubungcwele bayo ingafuni ukuphazamiseke ityeke kubini yazweni songena wedwa esulwini yayingamamelana nabashoyo uJesu wayekade hamba nabaso nezoni ahlala phakathi ithi le ndoda hayi mina nengoJesu ngoba ngahlala nezoni ngizogcina sengiyisoni yayihambela kubude basasindisa kanjalo abantu igezi kuwo ihambela kude simesele tente bayasizwa ngoba befuna usindiswa bazosithethe sebesindisiwe la kuhlala nabo okanye senguwa usowile manje pendula bangako sebasindisiwe kulabangani bakho ababi embuthweni yabagciki akithi usondela kubona ufuna bazuze okanye bazuze wena bangaphi cela oyi1 angisayabhema manje okade ungaphemi ngoba uhamba nabo bafika ilanga lestress banathi indoda kayi1 Siyaphuza. Khuluma ngawe mina. Umzalwane uthanda uJesu kakhulu kodwa unephuza face. Nkosi yami. Uyazazi ukuthi wangena kanjani? Wahlala ebini. Ungonanga wena kodwa wahlala wa accommodate ububi. So yona manje. Mina ngifuna ukukhuluma ngale ndlela engikhuluma ngayo. Afuna umuntu oxekayo. Kuba akekho umuntu ongcwele. Kodwa endaweni yase-Uzi yayikhona indoda engcwele. Le ndoda yayingcwele kangoba yabona nguThixo ukuthi ingcwele. Ayizange ibone nguThixo yedwa, yabona nanguSathane. uSathane kule ndoda wayehambela kude kunayo. Wayengasahluphi nakohlupha ngoYobi. uSathane ngendlela uYobi wezimisele kakhulu ngobungcwele. Weseqobani nomsebenzi naye lo ngoba ayikho indlela engizomfinyelela ngayo. Uma ungakwazi lokho ngizakutshela namhlanje. uYobi uSathane wayesehlenyuka ebakhohlisa, ebajolisa, ebaphuzisa, ebathayisa, ebesenza zonke lezi zinto. Kodwa engakwaqela kuYobi. Ngoba makabuza uSathane ubuyaphi uSathane? Angithi uNkulunkulu anginayo iwewe. So ngiyayithanda lento yomjolo kodwa ngikwazi ukujola mina. Kodwa ngisuka ezweni, ngehla inyuka, ngijolisa nabangakaqala ujola, ngiloko manje ukuhlala emjolweni. Wabuza ke ngokuNkulunkulu. Njengoba bekuzuleni kwa umbonile uYobi. Athi khawume kancane kwalo. Angithi nawe umprotectile. Hallelujah.
Why uNkulunkulu ayiprotect uyophi? Because uyiphila kubongcwele. Kahle kahle singo noNkulunkulu seka protect uyophi. Kodwa seka protectwe bubu ngcwele. Yabona masophila ebungcweleni asadingi nje noNkulunkulu ukuthi aprotect because already maphila ebungcweleni uphila kuNkulunkulu and uNkulunkulu already so protected. Asaloku uqunusile lokulinda amademoni uthi fire 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 lezinto ezingakholwa iziluke fire ngoba lo sisigadi kodwa wena uyalala phile ebungcweleni. Amen. Jesus ufike ebusuku lokufaka neziwa osama demon ngamanye amademoni ngoba uyazazi ukuthi awukho right phambi kaNkulunkulu. uNkulunkulu akanaso isizathu sokuprotect kodwa uma uphila ebungcweleni ubungakudingi konke lokho. Why? Psalms 127 manje yakhe oyakhayo yakhelize uma ngawenza umshado noba ngawuzama ngemgibhito wenza nje into ezophinda uhlale kuyo 5 months uphinde uphume. No hey ngijolele ukushada soshadile na uma ingawakhi lo muzi lo wena uyasokolisa nje uyozama ukwakha because the day abona ungcolo kunawe udala njalo akuvavanye kodwa bese ngafuna ushada serious. No njengothekane mina azange ukushada futhi angikwazi nako wena so angizozibona senomfazi uthi nini yeva ukuthi obhinqisile bhinqisa intombi empi ehonохонele emakhaya eziphethe kahle cha engasiniswanga akusiyo muhle la ubungakothi wakho noyimiseli uya nasemcimbini yakho akushiyo njalo ubuzama ukwakho umuzi uJehova engekho ngoba manje wakhe yena owakhayo uwakhela ukubulaleka. Manje ukade umuzi ufana uqwashile nje lokugada ama-satanist. Ngizwile ama-satanist ahamba ngo-12 azofika ngo-1 ngenyimini azoqhakatha futhi ngathi ngaphatha kusebhijolo. Ngiyakhuleka uNkulunkulu onamandla abantu abangakholwayo noma bangaphotha itshiwa ama-satanist abengathi abanamandla abathakathe kakhulu. Ngiyakhuleka egameni likaYesu abathakatha mabathakathe bakhulu. Sivulela amathakathi kule ndawo yaseRondapet bathakathe bonke abantu abangakholwayo ngoba bakholwayo ngeke bathakatheke vele. Kangi umuntu olungile kodwa ngasondela ngalile ivangeli mhlazana kwathi noba uneyeza liyacinya manje kufikela ama-satanist kufika into yama-satanist kakhulu kugatyana ngini nalo ucinge nje eyi1 ukuthi nje lento ukuthi alapha abathakatha bakwazi ukuthakatha xa usindiswe ngohambo into endenza ndamamela ivangeli ke leyo. Bathi noma uphuza into ebulalayo ayi noma bangakudliba fakela into ekeni yathi ba hey yaqoba ufuna lento kodwa usithanda ndiyafuna uba mhle ekhaya namantombi newathanda so manje akufuni ukuthakathwa kodwa ndiyafuna nangabe kwathatha isikhathi eside basana lokho ndicinga le yonke into engangeyise ngiyikhonzela ukuthi lokho ndicinga uma ngaba nesibindi nje sokuyeka lezi zinto bese ngiyasindiswa. Wena wasindiswa nje phakamisa isandla uNkulunkulu uzokubless waphakamisa ingalo safeba lokufuna ngahlala ngabala indleko uthi uJesu umuntu ozakuye ubalwa indleko awubala indleko awubalanga indleko yini olahlekelwe yiyo nje kusindisiwe. Ingakho kuyafana kukusindiswa kuyafana kungasindiswa. Usathe njengaqala usahlaba njengaqala usajola njengaqala awusayi emisebenzini yamadlozi kodwa ikhipha imali yakhe yekhona uphumehluko. Usana bangani abajola hayi